ukubhalisa isikolo ukuthi ngizoqedelela i-matric wami mangithi ngiyabona amehlo sengipashana so ngazibuza umbuzo ukuthi ngizobhala kanjani because manje mase ngipashana there's nothing I can do. So like uma ucabanga seswami ngabe kusintu noma vele nje ngokuNkulunkulu lubele kudalile? Hey ngasho ngithi ku both because ma umuntu uphila emhlabeni uNkulunkulu usokazi ukuthi isimo makazobeka esimeni ubeka esimeni esinjani yebo isinto sikhona ngoba uma uhamba ebantwini bazokutshela this and this yabo uyabambelela la ubambelela khona mo khona isinto khona sikhona ngoba kushuthi kunentambo engalanda emanzini mabasho bathi ngabo gogo abapowerful emantini so ngalanda intambo emanzini 2015 so it might happen ukuthi kwenzakala ukuthi ngalanda intambo erong yebo yona kwako yasekhaya mara wangasiyami then ngithole this last year October ukuthi le ntambo wayilanda emanzini bengasiyakho so that is why wavaleka amehlo manje ke abantu bamanga sometimes siphila emhlabeni siphila emhlabeni futhi ke ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu njengoba ngivala amehlo uyazi ukuthi wayenzelani ngoba angikholwa ukuthi mhlawumbe kusengenzeka ukuthi amadlozi angaba powerful kunoNkulunkulu mhlawumbe kuyenzeka ukuthi kuyenzeka kuyabalansa mara akhona amadlozi uNkulunkulu uyangenelela yes mama ngiyakholwa ukuthi naye wasenza lesimo ngoba azi ukuthi angeke akunika amandla ngaphiko kwakho yes mama ake sikhulume la ngenzaba yokumathandana usunemuntu wakho ngithi khona ukuthi ngize ngithandane naye ngaboni akusukuthi mhlambe ngiye ngathi ngifuna umuntu ongaboni it might happen ukuthi 2018 December ngathola umuntu obonayo ngathandana naye bamgwaza 2019 December wafa makafa kanjalo wangishiya nomntana ona 3 months so mangishiya nomntana ona 3 months okay ngahlala 2020 2021 2022 because mina ukuba kuma blind like experience ukuthi kunama walking stick and bathini iphone aba talk back yabo because ama jaws kuma computer ngakafundi yonke into mina even la it is my first time so it happened ukuthi ngafunda iphone 2022 ngoba ngifundisa i-walking stick 2022 then ngaba nephone ngathenga i-mobile bathini lama-phone lawa manje lama-smartphone then it happened ukuthi 2024 it was January ngathola umunye usisi nje December 2023 wathi kimi kune-group engizokufaka kuyo okay that's when la ngicala khona ngihlana nama-blind kwasho ukuthi-ke ngase ngiyamthola-ke